Thobal District ki DC Office Complex Leiba Hmpv Humdoi Suba BSF Battalion B Company Posta Mathau Tauriba BSF Personnel Ahum Ngarangayu Pung Nipanga Minute Kuntrarum Tarakpada Layong Kangdaba Lainana Naraktuna Masagi Famungda Wakal Mangduna Lerambadagi Hospital da Pukat Laba Matung Laikanaba Ngamdana LEIKHIDRE Haidi LEIKHIDRE BSF Personnel Singh Adudi Jammu Kashmir ki Ravindra Singh Sahi Nifuga Taru Uttar Pradesh ki Sandra Sahi Yankaiga Mari Amadi Dipendra Singh Rawat Sahi Nifuga Mangani Haidi Houjik Faoba Makoi Ohumna LEIKHIDRE ki Sapsaba Maram Khangbangamdri Adum Oinamak Makoi Ohumgi Layong di Sak Manari Misi Asiga Mari Lainana Thobal Police na unnatural death case amal Lokhat Kibaga Loinana Makatana Thobal DC Office da Mathau Tauriba BSF Personnel Aniyamagasu Sak Manaba Layong da Narakpadagi Hospital da Pukhatuna Laikanari Haina Pawasina Makatari India की ओइना हौजिक फाउबदा ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस Hmpv की केस तरागनिपान सुख्रे हाइरिबा केस असि गुजरात मंगा महाराष्ट्र द अहुम कर्नाटका द अनि तमिलनाडु द अनि कोलकाता द अहुम पुदुचेरी द अनि अमदि असम द अमनि हाइरि करिगुंबा इसादा लोक लाइहौ खनाउ नाबा नातोन मही चेनबा लोक खुबा सोर होनबा वाबा हक्थी तोइना खनबा अमदि हक्सांग द फुगरी थोलकबा मतमदा खुदक्ता डॉक्टर तानबियो Hmpv ना नारबा पेशेंट सिंह द उलकलिबा सिम्टोम सिंह असि बुफहनबा डॉक्टर सिंह न हिदाक थाबा नतना हौजिक फाउबगी ओइना लाइना असि सबसाना फहनबा गंबा हिदाक लैत्रे लाइना असि दगी ngak thoknaba khutsa toina hambiyo khutsa hamba farak taba mafamda sanitizer sizinnabiyo miyam tinba mafamda face mask sizinnabiyo lok kuba amadi hakthi khanba matamda tissue paper natraga ruman sizinnabiyo amadi miyam tinba mafamda yariba makhai sattanaba honabiyo hariba sing asi ngakna satlabadi laina asidagi irai laina ngak thokpa ngamgani हम साउथोक चनिंगानी कोई मणिपुर की पॉपुलेशन से हार्डली 30 लाख मुक्तले and मसले द हम साउथोक चनिंगाई से कोई आर्मी रैंक ऑफिसर से both navy air force and army and ohum कनो सिदा डिफेंस के सिदा कोई subject to confirmation around 350 officers ले officer rank से ngasi मक्ते द उरंगनी lieutenant general brigadier colonel captain major all the मैम उबिरंगनी से कोई per capita द our Manipur might be the highest who contribute our army officer to the nation. Hey, nahan ay kano ki da koi ki INS ki launch to bogi do isalui. Rajnath ji ne karine. Madai the Navy ki officer mayam yor meba. Even nuclear submarine ki commander se. He was from Manipur. How we are contributing for the nation. How our people sacrificing for the nation. Sidai da koi we should proud talk them ne. Koi sok thok them. Akoi je sok thok pa hite. Akoi je takat padi hai. Akoi sok thok pa hite. Sok thok pa ka takat pa khene ko. Sok thok them ne koi. Maram de koi ne. Out of 4 lieutenant general in the entire northeast, 2 are from Manipur. Himalaya and the LNC. Sigi proudness se koi LEIKHIDRE bani. Sangraba Indian military ki history da. Sangraba Indian army ki history da. Sangraba nation ki history da. Northeast ki leiriba karor manga tara ki marak sidai da. Lieutenant General Mari da. 2 are from Manipur. Aduna khoi se singdhanaba wai khu ki taibam ne adagi takhatpam yani sidale. Chok thok pa hita bai da. Adai khoi chok thok da bani. Ma khoi ki dam ta mang da thamaga khoi chok thok da bani.